ja sam Ševko Hrusto, fizioterapeut, diplomirani fizioterapeut, unazad nekih 3,5 godine. Bavim se tim poslom u privatnoj praksi, što je, hajde kažemo, kod nas dosta i rizično, a dosta interesantno. Jer se ne fatamo nekog šablona standardno kako se radi po nekim bolnicama i slično tome, nego gledamo sve to što se radi u našem domenu da bude dosta šire. Trenutno se nalazimo u mojoj privatnoj ordinaciji, Anatomiji centar, koju sam pokrenuo prije nekih otprilike 2 godine. To je bio projekat preko Kakanjske općine koji je zapravo bio jako pozitivan klik na mene kao jednog mladog momka koji je zapravo htio nešto malo drugačije, malo nešto bolje u odnosu na standard. Tako da se odlučio na taj potez i eto, hvala Bogu, je unazad već 2 godine taj Anatomiji centar jako kvalitetno funkcioniše sa sigurno dosta pozitivnih rezultata, što je svakako meni i satisfakcija za dalji posao. Evo da kažemo, jedan od glavnih benefita jeste dogovaranje termina. U suštini to je nešto o čemu ja vrlo često sa pacijentima pričam, jeste da ako traže termin, gledat ćemo da taj termin bude u što pogodnijem vremenskom periodu za njih, a i za mene svakako. Na te termine se svakako ne čeka nešto dugo, što je otprilike, primjera radi, daje mjesec, 2 mjeseca ili 3, možda čak i duže, nego se dođe puno ranije na vrijeme. Osim toga, znači šta je dosta bitno jeste posvećenost pacijentu, koji je zapravo posvećenost ide na individualnom nivou. Da se za svakoga pacijenta odredi vrijeme za pregled, vrijeme za terapiju, vrijeme za razgovor, kako se ponašati poslije svega toga. Što vjerovatno do sad je pacijentima to dosta ulo i sigurnosti i tog nekog pouzdanja u mene da možemo dalje da funkcionišemo kroz ovakav primjer posla, a ne kroz neki šablonski posao, da tako kažem. Sigurno da postoji razlog, u suštini šta je interesantno svima, sigurno ljudima koji možda ne znaju puno o meni, jeste da sam radio u sportskim klubovima, a bio sam terapeut u fudbalskom klubu Mladost jedno izvjesno vrijeme, nakon čega sam gledao da možda taj posao još podignem na veći nivo. Zapravo iza toga sam napravio saradnju sa ženskom odbojkaškom reprezentacijom, što je svakako jedna od jako pozitivnih stvari u karijeri. Da bi sve to u suštini dalo jako pozitivan dojam svim ostalim sportistima, da u tome postoji nešto što je njima interesantno. Najviše se radi s njima na nekom sportskom planu rehabilitacije, u tom svemu svakako masaža, ali puno nekih drugih stvari koje njima daju uvid u regeneraciju, odnosno oporavak i poboljšanje stanja. A ovako, ja sam isto tako poslije završetka fakulteta relativno rano, opet da se vratim na svoje godine, pošto trenutno imam 26 godina, to je tada bilo dosta rano, počeo da radim, znači sa 22 godine sam počeo da radim i hidžamu uz sve ostale neke metode koje radim. Sam počeo da radim i hidžamu i iskreno tada je počela da bude veća potražnja za hidžamom. Onda krenu čitanja, spoznaje, iščitavanja, teorija, pa svakako uz to sve i praksa, da se dođe do onog konačnog zapravo šta je hidžama i zbog čega se radi. Hidžama zapravo predstavlja detoksikaciju, odnosno čišćenje organizma, što je ljudima donekle, ajmo reći, najvažnija informacija. U suštini, današnji period, odnosno današnji život je jako brz, gdje se ljudi ne mogu nešto posebno paziti vezano za ishranu, za unos svih tih materija koje nam prerađuju na različite načine, pa mi to sve unosimo u organizam. Organizmu je jako teško. Organizam jeste dobra mašina, ali mu je jako teško određene stvari preraditi, pročistiti. Tako da postoji ta jedna metoda koja je od davnina poznata kao hidžama, da se radi na organizmu, na cjelokupnom organizmu, da bi se to sve pročistilo. A zapravo kome može da se radi hidžama, mogu da i radi svi. Mogu da i rade i djeca mlađa od 18 godina, mogu da i rade i
neki stariji ljudi koji su, ajmo reći, 60 plus, ali bez iznimke mogu da rade, izuzev par nekih slučajeva za koje ja svakako unaprijed vidim da li su to ti slučajevi s kojima smijem da radim ili ne smijem da radim. U suštini, pacijenti kad dogovore termin, ako procijenimo u toku razgovora da to nije to nešto što im odgovara, onda svakako tu hidžamu odbacujemo, ali to je jako mala skupina ljudi, to je 1-2% ljudi koji nisu u toj skupini da rade hidžamu. A ja bih ipak na ovo drugo pitanje prvo odgovorio, hidžama je nešto što zaista ne boli, što ne predstavlja nikakvu smetnju. Po tom pitanju da je nešto teško izdržati ili da se ne može izdržati, ne znam, evo ako je ljudima teško ležati pola sata, onda je jedini to problem, u suštini stvarno ništa ne boli. Tu se radi, ima par nekih metoda, odnosno par faza hidžame u koje ja svakako ljudima dok radimo hidžamu objašnjavam, pričam da znaju da mogu sebi vizualno stvoriti sliku šta je to, kako koja faza prolazi, nije bolno sigurno. A što se tiče sad da se vratimo na ovo prvo pitanje, zapravo za ovu skupinu ljudi koji nisu baš pogodni za rad hidžame, to šećeraši koji imaju jako visok šećer. To su ljudi koji imaju neke određene psihičke nedostatke da bi se mogli fokusirati na ono zapravo zbog čega su došli, i u suštini to je ta grupa ljudi koji zapravo nisu ajmo da kažemo ok da bi se njima radila hidžama. Znači, otvaramo novu temu kiropraktike koja je jako aktuelna u zadnje vrijeme, posebno preko društvenih mreža. Ovo je bilo svašta. Bilo je svega, jel? Samo manevrisanje da te pripremi. Sine. Ko sovaš, bog tam sad. Imaš blokadu. Mora sad to ispraviti. Imaš blokadu, brate. Upic. Često ljudi tamo sebi nađu neke snimke pa prate, gledaju nešto kvrcka pa im je to zanimljivo, neko ne može ni da gleda, odmah se telefon gasi i tako slično tome. U suštini šta je bit kiropraktike? Bit kiropraktike je oslobađanje određenih plinova, mikromjehurića, odnosno mikroplinova koji se nakupljaju između koštanih struktura. I zapravo kvrckanje koje nastaje u toku tretmana kiropraktike su zapravo kvrckanje tih malih mikromolekula, odnosno tih nakupina plinova. Kad se zapravo to oslobodi, desi se ta određena kavitacija, to jest nešto malo sitno otpukne i onda se automatski ta jedna blokada koja je nastala u tom segmentu koštanom, nebitno je sad koji je to koštani segment u pitanju, to može biti prst, pa ljudi kad sebi pritisnu prst nešto tamo negdje malo otpukne i njima je to sad, i to se ne može sad svaki put, svakim ponavljanjem napraviti, ali nakon određenog perioda se ponovo na tom segmentu nakupi ta jedna mala količina tog plina, učahuri se u taj mjehurić i zapravo opet stvara blokadu. Da bi se opet nakon izvjesnog vremena mogla napraviti ta kavitacija, to prepuskivanje, u suštini kiropraktika je oslobađanje tih malih blokada koje nastaju zbog tih plinova i u suštini automatski nakon oslobađanja tih blokada se dobije poboljšanje pokreta, što je dosta bitno. I nakon toga svakako oslobađanje boli. Znači, riješili smo i tu misteriju, nisu kosti, neko se radi... Koste ne lomi, kosti nisu sigurno. Postoje znači indikacije, postoje kontraindikacije, to je za svaku branšu jako bitno da se zna crvena linija, šta se smije raditi, šta se ne smije raditi, kod koga se smije raditi, kod koga ne smije. Kad se znaju tačni parametri bilo kojeg zahvata vezano za kiropraktiku, znači sigurno se ne može napraviti nikakav problem. U suštini da se razumijemo, nećemo sad, ne znam, nija uzeti nekog djedu od 82 godine i nešto mu vrat raditi, popravljati, sređivati da bi on bio u suštini kao bolji,
a s kontra strane prešli smo crvenu liniju i možemo napraviti problem. Tako da jako je bitno znati šta se smije i koliko se smije. Pa ja vrlo često pacijentima kad radimo tu neke terapije i pričamo u vezi održavanja tjelesne strukture, odnosno održavanja zdravlja s te strane, znači ne mentalno zdravlje, ne zdravlje unutrašnjih organa, nego zdravlje koštano-mišićnog sistema, ja to nekako njima uporedim kao određeni servis. Ako se organizam koristi, ako se organizam forsira, ako se organizam, ne znam, tjera na neke maksimume u toku jednog izvjesnog perioda, sasvim je normalna pojava da taj organizam treba određenim metodama servisirati. Sad, može to biti neka druga metoda mimo ove metode koja se tiče fizikalne terapije, ali u suštini ovo je jedna metoda koja jako brzo daje taj restart, odnosno taj, ajde da kažemo, neki servis za organizam gdje će se čovjek rasteretiti i zapravo dobiti pozitivne rezultate.